Hello, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakat. Sa inyo ka amlo kemon me kasanaol kun. Okay, inshallah. Ni anay sa blola tabi pabalik. Mag-ekkahan iye view. Si me kemon mamatukin mag-ekkahan view ni kite. Lumin ni ko dihel lumin mag-ekkahan react, mag-ekkahan share. Ito mag-ekkahan view. Masiroy sab suga magikhan share suga share si mi usba ni hadja kemon pagi banggay sab niya share ni kita kite ni aahin pagi takite ko tuo bang piangan makakite yehin iye bantuk si video ten bi me ilabay miyaan na si ko ito gamikyan nin sa iyen bang painte mi mamatukin duy sab kaam magsen kaam mi patta bi ubus edit ko sa tuo ako ni bahala. Pinayamin lai magikahan views nihe dumen ne magikahan react dumen ne magikahan share magikahan views PA makakitayehin pagwa iye ubus na bang ka share nen nadamikyanen ka makakitayehin sayen bantuk nen ubus bantuk me pag fry sini sa blood hadja kita bihe dumen ne sin ko ito dumen do sin blood daw hadja dukad jani kalamilamihan tabi si dialem PL daw mian gana bakas lamilami kuahat. Alhamdulillah ubus ni kita bi mag candidates ilabay miyaan jumaatin kita bi mag cut off. Alhamdulillah puas niyan hangkan ko ito sinunuan na isab bantuk nen ko ito si First Winelin Limihatus iye Lord Pilipinas ubus si second winner Teluhatus iye Lord Pilipinas duisab demikian nen si third winner Duehatus Lord Pilipinas duisab ubus for Dahatus Lord Pilipinas duisab ubus fifth Dahatus Lord Pilipinas duisab na sayen lubantuk nen eroy bantu paglola-lolain sa ien duk ni hadja niya kalamilamihan tabi kahaba simana tu dialem page stainin dasa kay patanon kita bi finalo page 2 duk mag-like duk mag-share duk kita bi filmi lasig-lasig kahaba ellew kahaba si mana ni lola tebi magdaag kita binin us bang tapos kuinin telu ellew duhadja mag cut off kita bi bang sa upamanen tapos kun ipatta bin kemon okay si ko ito agad ko kaam mamatukin dialem telu ellew atawa kan 2 ellew suga makahati sa kaam agad ko kaam mamatukin si dialem telu ellew magpasen kam patta bibang mamatukin sukul ni lod lay sayen First Winelin sinisini ano ne First Winelin Limihatus iye ubus sayen do sampai Dahatus Pariawa si fifth si Kalime na okay niyan sayen do kung pinainlay nasa kay patanon kita bi mag-share si me video inin sinisine kambaya mamatukin pasen bipito hap page te iye hap inbox te iye patta bin lukta edit agad ko telu ellew atawa kan 2 ellew telu ellew ubus papos ko when may picture buwa papos ko kemon ka mamatukin ubus telu ellew hadja kita bi mag cut off ni katauhan mang sine mangandagin load hadja iye he dumeni sin okay ni sayen magsukol ni hadja si kaam dukda sa kay patante bi iye mag-subscribe to si YouTube TV ko ni kaam hadja niya taga YouTube sayen okay magsukol ni hadja si kaam kemon dasa kaam jumo si mi mamatuklo na ko ni pen kam sangat sumagnat pege eru ineddoin magikahan magikahan views ineddoin dumen ni share suga pege masi kam suga mag-share sabab pege duk takite bang piye makakite viewsin na sayen ni makin ni pinakita si kaam bang magdaag ni surprise ni hadda si kaam bang way takite bantuk mamayamin takite kemon mamayamin ne okay makin ni pinakita si kaam bang nakita bi magdaag okay magsukol ni hadda si kaam salam.